na koiwa chinguru mwana sa magazeti yeli tukolia lero. Bila shaka tupa kitambulisho kwanza. Ije nika yumugusi CFM emerongo kenda na inye enutayemo number one station. Enere station yule gene asoko semia gukumanya na boigogo kubokia nabono tubangire gukumanya ayamurekeire na koiwa chinguru mono asa magazeti yeli tukolia lero. Ikinige kosi tubokeruka the dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier Tonyegera nyine inche ya momotegereri imanye ariro borito asa magazeti korwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa sore na Kisi FM. Safi kabisa msikilizaji, jide kameronge tatu sana na vilicha jorkinsa nemo ya bono mambe jinzani cha Afrika ya mochi nkayo mugusi Kisi FM mwibirengo kutanyera bono botambi ni vimerongo kienda na inye nukta neyemo nasi mitandao yonzi ya social media tuwagati na Kisi FM 94.1 mambo mazuri tena zaidi. Alitu kuna liye Jumatatu ikiwa basi ni Easter Monday tarikira roni sana na mochi muti nyokano mwako 2026. A very very good morning ekarutuiro wiri unege kosi kiomoro uli mumichulimi tole tisti na imara kama simbe deko kuma nyonsi vinamulike irasa magazeti yeli tukolia lero. Nche wana botambe nkuru kwa MC Dudus na nche wana botambo mwachomo tukeli nkuru kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya subuhi bwana. Njema sana baba. Happy Easter. Hii Pasaka hii bana. Imepigwa sana na Wakristo bwana. Imepigwa sana na Wakristo. Ntoke kwa ngobo moyo nkilianga. Wano mwanya banto moya yale. Igoro bono na lili tukabugete. Yes. Tinta ketiko koira sabuo. Kiagera negento kira leto mujadaro monene sana. Ketureo nama ikatotebe nga erenomu ya Chinga kichionsi. Ne chinga kichionsi. Erenomu ya Obuya bwaye no bwakale na kale. Obuancha ni bwaye bwatoisanire. Nande mbuli nekerengo. Kitanga mwanya bantu. Ingaje nje birengereri. Yaya. Na ende tajaye dione. Engenjo aye no alenge. Ekiagera lingana liaye. Na macha ale moyo. Amaisa yerene. Netaya. Elieta liaye ne limo. Igakuru konya sai. Tigatigare ko banyasai. Kweli kabisa baba. Konte ikwalenge goro ye Pasaka. Pasaka ye nata getiko koira saa wikiagera. Tujudia ego giacha. Hono onyo mwana mwanya bantu bogete igoro. Ye igoro nili tukuli Jumapili. Yes. Walikuwa wanasherekea ufufuo wa Yesu Kristo. Kweli. Alikufa lini? Baada 3 days kuchimaga. 3 days kuchimaga. Friday. So alikufa Friday. Yes. Mbona hakuamka Jumamosi? Na kibono matukata taikire. No, nauliza. According to your calculation no, nilikuwa nauliza. Ameamka Jumapili. Si ndio unakuuliza? Ndio. Alikuboka after 3 days, talibo? Kwa na prophecies no bwani na bwa yalengebo. Yes. Okay, igwaba netenga igara boke. Ero monyene said that. Okay, igara boke nyuma ya matukata tu. Yes. Okure Friday na kiyakoboka Saturday. Nari kuna kolengera nkiata boke the Saturday. Amatukata taelire. So ya Saturday ndire. Tinda itinso asa lakini akote yalite tiko koleta sayi. No, tia mono koleta ole Saturday. Tiko koleta Saturday. Na ero nataka kuboli. We are saying ikelinga kiyo mwana. Okay, rituko lipo timogondireli. Abutinta itiko so. Rituko lilia Saturday mugotendireli. Ngo timokakela rituko. What I'm saying is no njeti mdama nyama tuko tumarike nabo linga kikero keno joko kwato bomanyiri tuko bas. Thank you. Tosha tigara na unakotaka kutumwakira rituko ayetema gaki
Yesu Kristo na akwete akaboka naenda akabua makweli Ikinekene. no tokonyolera chinguru no kweneke waitonga na itwe ikionekene na tokubona ntoboke ngekiremo revelation ingotebere ekera kwira ni buruti bwa elia kabisa revelation ingotebere bo Eona. lakini tukiria ati mugete ndiriri kiana ati mugete monene umujadala into tonyorete ritikulinga asa roti gatora celebrate kuboka kwa mwana wa bantu Yesu Kristo mwana wa Nyasaye. Tuingie magazetini. Nilipewa salamu zako nyingi sana. Ndio igoro na lenge kanisa ya Nkali kurukunga Zion PAG kale ya karukirunga itibongera kindi ndia chenchiwa. Yes, naye twa maiga mange sana kurwa sabege ni be kanisa hiyo ya Zion PAG bakura uno mo pastor kurukunga Pito Nyego Bwomboli Peter Onyego Bwomboli. Umo tegereri to monene sana. Shukran sana. Aliniambia nikusalimie sana modiko nukurukunga Riga. Upasa na kurukunga Fred. Ndio. Bara ibonsi be kanisa na begeni bonsi waliniambia nikusalimie sana. Pasaka njema bwana. Nilisema acha niende nyumbani Pasaka bwana. Ni Easter Monday. Jana ilikuwa Easter Sunday. Ilikuwa leo ni Easter Monday. Baada ya kuabudu ile. Kusherehekea ile siku aliyoamka. Lero ni holiday oyo raturege tambukiro kindi kyosi. Ni juu yake. Ni juu yake. Tuzame. Oyo rataka gukora kiwada. Igo wete mimi toto itara je. No, inataka ke beka short term, but nataka ugetuma ime as a long term. Egera to korwa ni retrieve. Yora takiutuira gitabu kiroketi kyosi. Agi. Abagutuira. Azama zikari ya manene. Asante sana Bernard Ondieki. Kora murata kigutuira gitabu kiroketi kyosi ni tuire mu murata ke. Ayeketi ni gwete kuruma sovet. Na leo unajua namba zetu. Leo ukitumia mtu M-Pesa, unajua usiogope. Intomere. Usiogope. Usiogope. Kira namba ya ne tauro kaya. Usiogope, usiogope. Safaricom wamepiga hatua. Wachilia vitu. Watoka yuko watoka. Ngikero lero tu bontago ko yugare moyo no chokole mechako taka hiyo talikenu sika una kitu aigo ko bajera tuingie magazetini muna botambo mwacho botere kwa kwa gazeti ya Taifa Leo itariki sana na mwacho mutienyo kano mwaka 2026 na kama ada ilivyo ada na ada ya mja unena muungwana ni kitendo wako kwa gazeti ne ya The Daily Nation ndio tariki chikoro kunga isano na mochi mutinyo kano mwako 2026 litiko likoro kunga Jumatatu kiwa ni Easter Monday special edition ndio aina watu wafanyikazi wa serikali bwana wamepumzika wamepiga raha bwana weekend imekuwa ndefu kuanzia Alhamisi jioni bana hadi leo jioni imekuwa kweli ni kalikizo nakwambia bwana umejivinjari bwana jipange watu wamepata nafasi ya kupumzika hapa na pale ni kweli kabisa basi tupatie headline kieke what do they know about fuel scandal fuel munora atakiko pronounce kieke bamanyete abumbarabi bawaziri babera igando chichibicha chiabo ko mugaziri bo boncholia kurukunga Lee Kinyanjui waziri wa mangana ye chinguru cyo murira kurukunga Opiyo Wandayi Lee Kinyanjui yotara kuoneka mono tumeze guzale ya ene tali busy mono I think they tali busy kera tara kuoneka mono kyako kwane ko mura igwese na rendo joko igora jijiro oroje yajire go kora oroje for the first time na igure ya chuti waze kashfa kibamanye tekubatekana ne kashfe yes kando eye ya magutare ngeko so igume yense ya Kenya maminja no murobelyo lyo G2G go government to government yes oyo ireta abantu bakateneni gwemeremo what is this tata Dudus hii Kenya nakwambia hii Kenya hii kuna nansire korora ebintu binge kubwatu kuno mochoko nechire ko ringe ko tukuru every department I think there could be a scandal and there is one thing I agree with tumo bisoyo mo DCI igatebetanga no yana waziri aba mbali ko chikoba spare dinga barabuna ba waziri wikabaga na DCI ba record statement nki bamanyete buna kuwaboria bwa headline igoro ya maguta haya chitani cyo gugumia cya maguta go so aiga Kenya oyo ndate betenga karagari yake mo beka jikwere bora beka rajitake sibaito tigaraja kuja ono sasa tumwamini nani Kenya hii
Musanya naronte vinga ngocha gotiga wono kubatega rekia gere keromo koleta magazeti ya yangu tuale stress kama teina intu talintu togoyalika atokoyera bunari agi na magazeti atari gukwana bintu bingi igoro yense ya America no igakwerera ibintu agira bantu bagoyekera bakenya bintu bigendereta na intu twachutika kekolengana muna turojezere egira intu Kenya tuli wamintu asa masikaria manene ganti ko mugano ya page yakane bakasibi tigora arora nyepi tokanyenga ngiko chikobaga asumo waziri Opiyo Wandayi pamoja na Lee Kinyanjui. Ase headline ya gazeti ya Taifa Leo, Ruto kichwa kinauma. Ruto kichwa kinauma. Oyo no murayo gatano bwense ya Kenya. Uikaransirite kirogo kyo president omoske Dr. William Samoei Kipchirchir Arap Ruto. Gateba ngana murayo mutangani osome tubwate PhD. Ne miaka ya yenemeke. No bongaini neji semina bwate yuko irense ya Kenya kwenye kibirengo bya Singapore. Bono gaiga gakari kuyegyo mutwa seki. Gaki ekema kia ODM kialetero monyogiro. Ekiagera bono igasugwe speaking umurayi bwense ya Kenya igagenderete kubikira ati gati ya Kindiki chikurara Rusi Mount Kenya. Na ODM ichira arete. Nga yakoba David yonyi chi ODM chiko bachinyinge. It means okogani go ODM ngotegererwe. And I tell you, that ODM chikoba nyinge kiagera inkira cha semese yega yoko negotiate yonsi. Actually enze meso ogete siko I dare say ige kuma jikorokana gutwara chinguru no elio sali ndi nene kuru asaba Kenya bangan majority of supporters ingiye kwa ODM yego kwanu ngagarokene na beba se gutwara chinkurunke inkelingo sakoligera Mount Kenya bono ule mulimo umekuwa telezi sana especially as a president. Kithure Kindiki une deputy president tara horoki chinguru chinene chio koleta amoro gongoro Mount Kenya na kero kende komo ene gali muraiwenzi ya Kenya ngana leta jikura 2027. So hapo kuna hesabu ngumu na ende ODM demand jigero deputy president. That is it. Wono muraiwenzi ngakiago chagokore kiagero kuna Kindiki because kama gano yo ra karati gotara gena sumo gano iribuli likuwa boli lirorereri ngakigo sago chagokora abu no bona kuyegerio mutu ngakiago chagokora hono gwakwanire origin ye headline gazeti ya Taifa Leo, Ruto kichwa kinauma. Kiagera gego tebanga asepicha gatano limonga Kindiki at crossroads ahead of 2027 polls. Timase kwa motegera de Kindiki ni kama kidogo amesusia kiasi na ouya nkwana ya yo yororo ile muna atagete ko monyanga nyangu enjera gede yani ngaboro tara kwana fire buguya natebete nga maetekerwe ebiroge bibigocha bikogenda you see. Anyway na andege ntukende giya kabere abetabe deputy president nkiara ego because ngakiura aruko be deputy president ye wo minister no minister uko umborobi gosobe igo chikuri kero kiyo gavana gosekero kiyo senator gosekero kiyo MP. You know it is a political calculation ngete yo kumizana no gatero ni professor tabanyo chisa nazo mi university saso university asome haso mi university oyo gavana ya Makueni ya kora jiza mche ibira gaso university na also yes professor Vuta Kibwana bana jamaa anakula githeri tu kwa kibandaski kama mtu yeyote a very so bagaba. Yes, of course. Asante. Okay. Roboti uru actually norora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Ya kabiri gazeti ya my brother Dudu siya kote panga na kira chiko bali samura gochia saba sania bangi ngakie yega ya siasa. Agi. Kiara kiro mona siasa ata kita kwesani. Watu kajivesa tubatere. Agi. Ntere ile kotageze. Kiti ketarante ba kanonye ngakie tarante kwa kana basani na bantu bali in the creative industry. Ndio. This is the time. Make sure bana you make money and once you've made that money save it. Who is the regulator of this? Of what? Of wabasania bagwaka nane ngo rate sich. No? Ngusekore ngana muko igwana no muntu take tomo. No, there are rates. I don't know. Rates in like might I don't want we to have know. MCSK. No, we have MCSK. Music social music corporate. Yes. Again, thank you to whatever. Yeah. Narime. Corporate society. Yes. Bezi juba de no music copyright, not corporate. Copyright. It is corporate, of course.
na nere balende terende kurwase turi gutumika gotera ko musani buno tagete yes something like that so timanye tinga igine ndeke ni wante timanye tigo semba bekireret njembuge tengo mona siasa hago cha approach mo musani amotebi ngate tontere bwana ile ngango kwa wewe tebenga studio ngwa kana bese getega nini mentere ganto gete ekitimanye tikira ki completely I'm going to hear it for the first time. Skiza hii sasa. Yes. Skiza hii hapa asepechi ya kane gazeti ya Taifa Leo alau mia sechiseke ni choko bara ngosomera okay. Kutokana na ada hizo mpya chama cha wanamuziki nchini MCSK kinachokusanya ruzuku kwa niaba ya wasanii sasa kinatazamia kusanya hela nyingi kuelekea kura ya mwaka 2027. Very good. So that means musanii oyo ndio nare member yeki correct bone keumbeke na kige ko handle issues ona ko understand yeah so bono egento ngo tyokora research rates bono chia keumbeke yes nkeruwete tayari nkeruwete aso president ogotera ko president utuliwo president ina bana yes now I get it tuko pamoja sasa bono koko chuteli tu koko chuteli aso bwange kigere ndingire sensitive by the way yes. Medio mutandao nengi uko njandiraga lakini asiki jokere sensitive ngo chuteli gaiga bono aseri chikelio umwana siasa kuligero kwa president yago chikoka na 600,000 Kenyan shillings asomo sania kwatera kwae komotera yes komotera yochi alenge 500,000 yochi chigakina bono asomo umugabana wikaru chiri bujimibere ase umo senator 150,000 akorwa omo women rep no mo bunge baru 100,000 omo MCA yochi aruete bono yochi aruete 12,500 bono chikali 15,000 iko kidogo kiombe kinko igerera kera basania yes lakini ine yagero musania anse ko kwane conversation na negotiate mona siasa na bara mwejiri mkono bono gento ko chikokore research ngaki MCSK yakonyira basania yes imewasaidia vipi we shall have that discussion. Thank you. Tata iwe page ya gatatu egotebaga iganga orobotira okoro kinga ba Kenyan celebrities igaba buate following ye nene sana so mutandao kurukunga TikTok lakini following ye yoteri go translate go chia seke bitoki binde beyonce yani monto buate following na viewership yoko kumia lakini TikTok teri ko rukende go chia sawa sani banga buna TikTok sasa ndo bwensi yeah so which platform is this namwe nolega igando cha sepeje gatano ase peche kabiri gazeti ya Taifa Leo ene bwato roboti rugwa kwa igoro ya Ali Kinyanjui pamoja na Opiyo Wandayi abawaziri babere baguche ku nengi wa kabisa igoro ye sakate ya maguta Opiyo Wandayi no muwaziri bwa magana ye chinguru cyumurero nabo igoro Ali Kinyanjui no muwaziri bwa magana ye biasara ndoche gaiga IPRA nero na kikombekerie korenga ligoliria maguta iga Kenya mbamo chorete engineer Joseph Okech gochikoba umo director ndenenera ase ekombegia ya KPC Kenya Pipeline Corporation yes epije gatano kabira ke watu mugarunga na kibona abantu bali barase serikali ya Kenya kwanza bono igabare in key positions na kibirogo byabo birachiko gendera kobe kiagera ODM ekere kubwatana na UDS chi agreement injire bakoigunga maybe moto obo speaker speaker onga yegoji yes that's moto so ama onjeligete naja wa affect yabantu gete boko kumisana kero kene baaje ko riot you know riot exit kuruwa serikali maybe nande baso asense mili kwambile serikali siko omade the president should be very careful with these decisions going forward. Politics is all about self-interest. Yes. And the self-interest changes. Yes. With the time. Yeah. So many the president na vera jetu new faces. Are compelled go. Out of the agreement. Give it relative. Ababaro bono yasi positions yejo. Aibago chi. Ene mbafase ko monjo kana dabachiko bibiko ko rumo. Kingo te ibono bara basa ko revolt. Horonga kyote yegi moto ira baraye. Asa maskaria barara gake. Kyote yegi moto. Siasa ni njinga. I am telling you. Omaka wa mioro. Asa ko ja saro mioro. Asa ko se ni sano mze. Asa abu agate. Ja sa ko agato mze. Ojikare. Wa kurekile. Agia za mazigalia bale. Mwako tigase ni uli tukuliale. Mwaka kyo. Abioro. Agoro ku professor. Iga igungi twakwa daga.
Matega liumia. Matega liumia sana. Matega liumia sana. Agatu mzee. Yega akiasa masikania manene. Naenda okay iliogo. Was that necessary? Omukenya naro ulimenyense America naro setie rocket ili achieta se mutienyi entunde ntanga ni bono naende mbaro setie ya kabire kubwa tukunga gete bono no era se na ere ase sabali yoko yanda so mutienyi yuko ligiringa hali itakuwa namna gani ndoche kaiga bwana ntu akwanire tegoro ya mudi ya goli mudi ya goli nareta maunchoro ya manene sana se chichera iga Kenya lakini bono korengana no butuki ga iga no murigiri wichi sabu omonena iga Kenya, that is Auditor General Muswati Nancy Gatungu igatabiranga korengana n'ichi bese chikobwato kwa gochia se chichera bado bese chitaramanya buna chigutumike ngenjo yaye chichera chigo chire in a pathetic condition yani as we are speaking now yani mbali na maonchoroli yakole tuna mudi ya goli. Mudi ya goli na transform it sana. Yes, alifanya mambo makubwa. Mbali na basibuko babobe mbaka bakoli mirimo be chichera mbaka no nabo bisa bado mazingira ni tata. Bana. Wana asa ine pechi yakane. Etariki bune ya lero tariki isano na mochi mutinyuka no mwaka 2009. Ndiyo. Naliyo Martha Karua then igalenge minister ya Justice and Constitutional Affairs arizaine diemeremo buno mu minister kurwa serikali ya Mwai Kibaki ali the famous quote yakwanetenga to kongo obokombe onsiba ma okojimagega o expect indeme omanya kumbolinga nkintaralimira ngakiokolema asa masikania manene ingi yole tena the late mzee Simon Nyachae Mungu ailaze roho yake mahali pema palipo na wema nere ningi yolitenga kitekera etu ministry ya was it finance akaimokia getona akaumura akatenga umwange getore giumo briefcase yeye nkiege bwate nothing here. I remember that ase peche kadi gazeti ya Taifa Leo watu reporting akibono omoeso tokira se sector yechae akatabanga bono ejirombu yere bali mugosemba chikokonye kekero bwaita bwarorekanira ejirombu yere aralia batebira rugoro ikiagera actually ba machigo tobo ye karba tebanga ise yichigendrete mi listing achiro ya chaete yobuya echa enkale yawo netikwe bona bagotebaganga bono aso mwaka o 2025 obwaita mbwabete kurwa 181.7 billion to 186.9 billion. So chiwe sanchirange 2.8 billion chimente on top of that. Katika gazeti yegale bamulekere tema kala leko kunga high schooler being a Monday ngotabale types of learners under CBE system chia ina chia wanafunzi insiyo murubali yo mu CBC getabungireke ko montali getenga how I ended up in Singapore ndakemanya buya kuchime how is a literature thing vilali malizia how I ended up in Singapore so amefika yeye performing arts na kidrama chigendete kuna kualiga ni wachicha chikobera imiye county ya Nyeri drama festivals bwana mugano nora iga sepechi ya gatano chikanisa bono igo chira chikogendera kubeke liogi kigera mbaro abanyane chi hotel gurwa soro ngururwa Mombasa bachite kubeke kinanga kero kende chikanisa chikuoga bono chikanisa te babeko musiki lakini chikanisa mbaro of course yokonyora bale babegete eliogi ya igora se kanisa no nyambo tukogati babegete mariogi ngabo bwate chikesha chiabo babwate chikesha chiabo anyway tinta que tigo swalo na I think gente ka nege kugete kere silent yes nege ntogete ke kuchanda sana kere silent especially karo konyora chikanisa chiri ase residential areas maite muna balisa bumali muchando toyo yera konyora kanisa era ase muna abantu bakamete chinga atuwa gete asnali buli konyora kanisa yekombo ete sabantu bamenyete ndoko yani muntu manya kugura chi speaker chindonge paka chio ni speaker is it in order again take we need a direction inki National Environmental Management Authority gukwana nema I can remember somebody gukwana ekega about eliogi tima edinga ase kanisa eliogi rikobe tabauti kera na rochekera bwe kemo Nairobi alia kuweka ni club ni kanisa no but I'm talking about eliogi nkaromo ntakatebunga if you cannot soundproof this
then it means you're sick again. Do you know, you've been to Tanzania? Do you know what Tanzania has done? And the monta implemented the club. Sia Tanzania. Yes. Ogo soundproof. Yes, that is it. Eliogirire imege sarara kini monto le siko just 2 meters. They would to get entertainment. Na hata mwenye yuko ndani hawezi jua nini inaendelea nje. Hivyo sasa ni kama hii studio yetu hivi Yes, kule Tanzania. No jotio roka siko ndo kwigwetima. Na into the dogo kwa na igane reri ko enda direction. Ndio na atenda kisiria da uto. I think we need discussion igoro ya magana ya noise pollution generally. Because ukweli kuna baadhi ya makanisa. Imagine mtu aliye na mtoto anaenda shule utaketara arabo akacha up ne bus and then ni mjadala mkubwa. Ejirani ne kanisa gete bwate kesha. Bwana ega asiye nkongu sana. Nze America nja motoletie umwana jeshi obo oyo umincholitie makulegera ndege ya gwete mienzi ya Irani ndege yesegi America. Yani imagine aba America tata bago fight baka bahaja baharwane rumu wanajeshi oba monyorore moyo. Yeah. Mbabo wate whether is dead or alive. Bali kuti kama wanajeshi oba maiga kera barase battlefield. Sijui kama una lingine hapa marolote. Sina lolote bro kwa sababu wega ndo chene biashara bitangasire kabinga Monday ni bintu binde bya auctioneers mbikire wega no obituaries ibere sato. Yes. Then tuende tu kwa dondo. Bana nisome tu kicho fulani hapa tuende kwa dondo. Ndio. Arsenal ofio Manchester City na Chelsea wakitesa FA. Arsenal sijui nini lifanyika. Nafanyaje inapigwa sana vibaya kinyama na Southampton bwana. Timu ndogo sana. Timu ambayo ilikuwa relegated. Niliudhika sana. Nisiseme sana kwa sababu Manchester wako kwa FA. Mikel Arteta bana afanye jambo. Otherwise maybe rende Arsenal batete ko focus mona se Premier League. Hope so. Yeah, let's hope so. Na wakichukua hiyo Premier League nitashukuru. Kwa sababu wameitafuta sana bwana miaka na mikaka. Naombea Arsenal. Asante. Na iombea roho safi kabisa wachukue Premier. Dua lako lisikiko. Cheli. Tegere bwe. What do I say that Swahili? Litegere lisikizo. Kwa sababu kwa wategere bwe. Lisikizo. Wana alikuwa vekile buya. Wana alikuwa vekie. Twende kwa dodo. Haya basi. Bana tuingie Mtwapa Kilifi. Mtwapa Kilifi. Mtwapa Kilifi. Pwani waielewa sana. Tayari zimekatika dakika 2 baada ya saa 2. Twende haraka upesi. Ndio bana. Mtwapa Kilifi. Mtwapa kangu igoto mugano gato bete chinga gichya maiga igoro ya abana banyaruka na mambo kadhaa. Waona Mtwapa Kilifi umwanajeshi. Ambaye anafanya ni mwanajeshi aliyeajiriwa nje ya Kenya. Gago korea mere munsi ya sikoyensi ya Kenya ni gagocha lakini ngocha rafte ngakinye ngebwa yeka Mtwapa. Koranga kia bantu bae. Yes, korore familia yake iko namna gani manake bibi yake alikuwa nyumbani. Umwanajeshi kale mirimo yaye nkonyora enze ya Michael. Enze ya Michael. Nkonyora ali bimonyo bikene chinkumanga ki. Bibi uliyemwacha nyumbani ndugu yangu hali si nzuri. Amekuwa na jicho la nje. Ananyemelewa papa hapa na pale. Ananyemelewa bwana. Ana mipango ya kando si haba. Mwanajeshi ajikorengera libono aba bakonga ribodi tinda abatuma of course. Nakibona bakonge ujumbe iga. Okay. Kobona ni kibago kwana barote. Tinta ediko overreact lakini ndike ntikibago kwana. Na ende tinjo. Tindage disimizi bwana. No genteke tigange takune. Na ende bone genteke tiganke bekire bitinge ngekorera ubutukia senchira ya bene. Yeah. Bwana mwanajeshi akaomba nafasi. Katoka kule ngambo akaja. Ekeracha kanyora mukaye karibuya. Kali torageti saini endenga no muntu ratwale mpango wa kando. Akampokea nyumbani kama mzee wake. Buya kabisa. Na tebete ngocha le. No tatebeti. Okay. Igocha kile sabali yobutuki. Okay. Agacha ghafla akanyora hali nzuri. Kumbe ochire na ubangire naende garenge ne umahete bwana abana jeshi ngo turi ni bari binte binge. Yeah. Ikarenge buna net technician naende na bako kora installation get especially this actually secret cameras. Yes. Agacha bwana na CCTV mukungu mazitamanyeti ere uchire kora rabinto bibere bitatu musama TV technology etayemanyeti na squeeze karobu CCTV karobu CCTV oroje bakebiro rero kamera ebiro rero kamera ngakyo ngijole tokiye kya baminyingwa
Saka picha kuyo hizo kiatwele. Yatora kora ndo era sama kaseti. Agacha agatuma kugira gendo rakora shopping ke bono Akaboto chiro yale. akaboto chiro yale genda chire ita ndo gintu ngirige gutukondeterani Na indo kanyo kanyora ngiyo kanyo. oikoke kanye tocha bosa aga take that time aka install CCTV very fast Mwaye. mwae nyumba kera install akora iye ya kusema chochote Kuishi kwenye connect nesi. kamera za siri akaeke hapo ya bono akamaliza kero mwingine acha wakakaa naye siku 2 akamotebinga bono nahitajika kazini akagenda ekeraruka bona agenda ira nemirimo akagenda emirimo akabegeka kimitinyene ataraja ebintaro cha sisi yae ni byokumia una bagoja bakogenda Abangaba. ngao Eroje ta sisi. wanakuja kwa zamu asisi yaya ali hapo no muremu Akalemereri fo man. kino muremu mwanajeshi we Mutu ngole ya enda ito nyuma. enkongu sana nge ya Raila Odinga Kweli. Hardened by circumstances. yes bwana metinye akasema abona akasabe elifu akasaba yani engakia yo mutimo kentambake Na kadienya kama. agatinya akamoiga agacha ekeracha bona natebe tarongo chali akarututwa kurwa si town ya lengange Town. town ya lengange akarututwa agacha tata lituke limo mata kalemerelia lakini hiyo siku hakulala na mke wake unajua Yeah. aliingia kwa ile bedroom ya wageni akalala pale Naturally expect that from a man. yes Yeah. akalala pale bibi kuuliza akamwambia tafadhali nimbwate gento getagete nchebene ndengereri nitakushughulikia wewe lala pale tulia Give me time. mukungo gajikweno mukungo atemande kule usia nini nkieke kekendera temonike You've been away for all this time. ai ni nini What are you? wangu nini No, I karanga time. kabali una nakotebia bada Waya teke mambia yake kale tu mujadara musacho yakire ta relaxeti Tara boli kene yon. buri kende Haseveti bintu bya yesi. kai Chi folder. ona mambia yo mukungu akereterera atagete gutiororoka kobora ne guhakiri ugi tamanyete mamojaye gusena manyekaine wona gatete kuma ni musacho ngankie tete kurarira bedroom yabageni akamutiga bueka kamotebi Yarande tigore kanisa. Betenge muntu akorete limoche liko na kumuyora bwe komanya liko na kugosonga ukwebwata ebweka. Bwana musacho lya kamotebi mate tonya kuoga ontirie sukari bosa turamanya omugano mbwate norori inju kwanza ikaransa eye ne nyomba yane kwarosirie getie kegari gwatire irie njereye Ete hadi kwa rosi bwona. kieke ne getie kekero nkieke Wembuli. kioli to travel kwa rosi ya iga Sani zero. aminto gozene Bernabeu, Santiago Bernabeu gozene alianza arena kwa rosi ya nkieke Koze usi stadium. Agi. Kwa rosi ya dura gozene. Nkieke. Hata. Oko boli yaso unasema nini? Tachiete bono ko gutaka ko ende megane metambe. Aso bwenge gwa change ya basaja kwa rosi rage. Ina eremire muna gutigereta. Thank you. Ngeke hote bange ndo kinje nimanye. Sukago cha bon. Toma edigende sukagoja. Okay, bono ndagetengo tebiriri ngana cheta. Elie kuru kwe CCTV. Eli ne kamera. Ne kamera yabo bisi ko record kire gento ko koleka nagaiga. Ko record. Abudo te kwe body language of radio you. Ko record ki. Ebinte biere ko tinga ibire. Okay, nchua. Video yentangani. Ya kabere. Ataraike ya gatatu mukungu agakanze akagireka. Cha ukweli. Ile ya ukweli akagireka. Ando wakaira nyagitari. Tararu nyagitari as we are speaking. Amacha sunge. Tararu nyagitari. Ejuwa chiko iteko goiteka. Chiko jiti toka jijuwa. Chichuba chiko jiti toka akubeke rutara atu ara change. Konko ya nali.
Kona roti yoro kataka getoki. Mwanajeshi ulitara na jagitari ajikumanyanga hali yake namna gani? Kia tuba mwire tena wajage joroga ki. Era na abwate evidence ya akire. Tachie tikoganya video ya gatate uruke. Hakutaka kungoja. Ebintu musacho uri mwanajeshi abwate ne byugo kumia. Tima dige ntare goja gukora next thing kirekeje muswadi ya tende na taji kugireka. Tata kauruki ibintu byugo kumia. Mwanajeshi bado eno hale. Olikale nyagitari mwanajeshi. Akitachie tikoganya kende gyonsi. Uno oli eru nyagitari. Era akabonki kirege ento ky'umugungu olia kialengo agasoka isiko. Ndabwate mwana. Nabwate mwana makinta engo. Bwana gake sabu akobeka umuriro. Akasieke nyumba yae akaruwa roboti ngoimo oyebinte ebyo karatogore moyo. Nawe birego bagora. Nawe birabwa birusi abwo agende naenda ateme sana ntororana asubugi mabwaye nse. Akagende mirimo. Mukunguti masobu gande. Masobu ngo gendi. Asungera match. Nagini. Ayara rusi chinguru cyo kwiranero. Ane bintu binachikuye. Nebintu na baroyi. Aje compound area. Na baroyi actually. Ekiaga roji ulingo twaveria na bakoene kinga taiyo age. Naende. Bona nacha tu arabole mungu ulio chire. Huyo sasa Ekianege kong sana. Lakini mbona mwanamke afanye hivi kwa nyumba ya mwanaume bana? Aliyemwamini. Ukarasa akali bana kumtafutia bana. Kuligilia family yeye. Imagine hii pesa anatuma ndio pesa inatumika kutengeneza chakula kwa ile nyumba wanaume wanakula. Umanyako Rozi Stadium mashabiki hata hiyo. Tahata. Mwako sherekea ilimweka. Mwako josi goli na ilimwe. What is this? Bani mwato ilimwe. Honestly. Si nzuri bwana. Si nzuri kabisa. Hiyo ni mbaya. Si nzuri. Hiyo ni mbaya. Agi tiga buna umuntu. Omwanajeshi yankora ya nenkong. Enkongupi. I think bone mirimo yaye. Eria gukora bono yagerira utwarire this ability bono yo withstand hard situations. I think this guy showed the discipline. Era se no enege kosikelia. Kosi abange nkibaja gukora. Unto ko janelisa asibano ito muntu. I'm telling you we could be having somebody buried 6 feet under. Lakini in such cases ko what evidence as a human being. Ikentekyo medieta nere rake bugatani. Tata kindongeke kuna evidence yae. Na evidence yechi video. Akiora motivate ya bade kera kora. Na kimotivate kiora abugage. Azama sikati ngo motivate. Posaje gozomuzwa. Ngo posaje akita joka. Amosaje ngo momo yo matevike vintero biko bya happen, it's not the end of life. Yeah, you can find somebody else and move on. You can find somebody else and move on. Yeah. Oigo bono no stagnate. So, and by the way, this is a mistake many people make. Oroje no kwa mazobo gimasinge nje yo muntu no kwame. You should move on, my brother. Indeed. Bono if you've decided kugenda so gochi watingiro mutwe. Ubugima bwane bwente boera singe njaye watingiro mutu kwajire. Besides me ko tokoba naye bana njino mwana mwabo nyarebe. I'm somebody's brother. I am somebody's daughter. I am somebody's sister. Ninja have a life to live. My brother. Again, take miki atere tengo bwanchani ubongendo kie kigekoreta bantama batayigore twamo. Na you can understand for a long time. Montonda sakia kanteviga. It's in a family setting. Moeta ine pirakini. Oyo moeta ine motai kukwana komo. Akoro siri ndage roli without doubting. Bana. Era setting yoko mobizo wako ndage kwali. Dada ime muri kukwana pirakira baba erozado yeli. Ndo yeli. No tabako nyora go encha ya mule tiamo roseli. Mobizo tiamo roseli arage. Abara ko barona baya. Abale bugo igora. Abazaja baro. Agora tá bigi. Tudo baro de mwana. Papa. Isso aí, né? Aqui. Tá com o buga.
Njuzi vero si vaga subu yago. Ai dada, oye, ese te liao. Ese te liao. Kai. Into vivia. Oi koli ke jere kwajoraga ese gaka. Ada wisha bandu baumbiri ito ide. Kai. Aye. Mbali yako ereza vigano. Mpayo tora mulika kikia. Abadali yo tura papa dara tuombo gano gaki. Ozo baraza katika sana matukamaga. Ndiwe zile kera rekote. Lakini tata iko na hatu tu mwana ni jinguru. Ezo kora kanyo ndagira ya change. Ayore zani ya ucho neli. Ne kao. Lita yetega yaja. Ntange ndagireria. Nero yali nero nkolira. Ngaya yelio nayo. Yakindira. Ngoma yakindire. Arokoro zige bigo tombire byakumbe. Osenge juni yayo. Juni byakumbe naraga kai. Tiga chichi ndagira kero. Tigo kufikire kao. Amura. Yawe te bijingwe tegaya. Wada ankuinyolia. Oye, to Murasia. Murasia. Bone ke te kia te bijingwalia. Tatinganta matingana yakene. Ji video jeso ka trechi nyinge. Obe. Iri karasinge nalo chati ko trend. Iri karasinge liwa ngeme nyingwa. Bako te banano Murandia. Tinko manyabuya ne ntanaro cheke ko trend online. Tinda atwara mugano na temre ko liyo kwa ngomugano lia. Olya tiato yo liere aki. To chiere rot. To chiere rot kiagera gentondo jene ji video chinyinge. And they did tiga bana baita banyaroka ba maiso. Exactly. And remember, let me tell you, Mosongo no monto like anybody else. Exactly. There is nothing unique. Ni ile complexion tu tofauti. Nothing new. Hakuna kitu kipya. A black guy could even be better. Yes. Don't risk. Bana baita banyaroka. Na mitandao siku hizi bwana. Ai, bana mitandao I think regulation nita kiroko ri mitandao. I think. Kiagera kumekuwa na ule uhuru sana wa kimtandao. Na ande bono inaitwa AI. Bana kamomo ngora nonya media itself, you as journalists. Yani inafaa ukue na utaratibu wa aina yake. Kweli. Kiagera confirmation ya news bone y'abantu bagakora ikintu gitu bakokaga nekene lakini indeed no bulimo. So you can make sure kwa confirm ile kintu buna kire. Exactly. Hiyo itakuwa vizuri. Tumalize? Ndio. Nyore gazeti ya Taifa Leo. We mwenyewe mnaenda manga sinchira yo weekend. The Daily Nation ni wata manga nyanyoro macho motegere. Omwaga Profesa Askofu Mamioro. Asante kwa njia ya kibege. Na ende gatuate batwae tia so bombo bolibo kwanu azama likonge kenta bantu ba etirinza. Yanjira ni unaigo. Baga igoro. Etuate bangose senibwe. Agimbi ya